haqiqatuga mi awon e kurin fortama mi bida dima efa mewa halata awon nazar hingadar mi bil mi halata ai nuwata bayakumiyum wak maqsadegga dive rajye goi asateka aharwanden dive rajye miyo unique islami mujtama nattala mitanuga sekiuda ladini dawlate qaim kurumuge binga elumuge nuba jarima ay gotuga anuta nuba niyatuga fortama feri mi kantatta mi bila mi dimavi hale asu dimavumuge fahatuga wani islam din deke lobewa divehi emmeha raitu ingeto ekamattaka awuna dive raitege haysiyatun awun med fahuru vereve divehi lobeti raitun islam dinuge difauga mifada dati waguteggaves ingeto awun men geeteka wadda nota mi ek wargile tanta mit be quarantine ko rattaka mifada halatiggaves mi social media ge adiki kutu kurvi maske pulga natija mi emi huna devana fahara mi bil amra committee gengo spark kura mi jo emima mi komme dive raita ko muslima ko ekama medu ewajehe anikkas itura visna ehme kanne awun hiwani adira mis diswas ti kurawani din awun me hadani kine toy komme ga semi hu beenum vi war avasar wadagen mi bil fast kuran ename kurawunu eta masekate ge natija ko emi hunna anikkas e bil fast kurun las kuramun emihun edani evs hadegga alwon men evs rayito ko evs befula ko evs akha ko evs ukhta ko visnage nuwane emihun e oleni ebil rangalu ko nuwata ibul awon beenuwa gota fast kura nu emihun oleni emihun beenuwa maksad diverayito na faalu wi mahama wi ma ekan kuran nu kare emima den awon men hama kuran jene kamaki awon men emihun ebil fushali hisabu feriga awon men kurama me akanta e fan service me dias ekawiyo ko furtama ebil majliha gile gotuga mi hosheli e fahu dive rayitun e bilamedu ekeke shurta faalu kuramun ais jamil salafuge faratun ashe junga awon me fortama rasmi ko ben sekiula bil mi hestewga campaign e feri den jeganga du nuai junga fortama dive rajyege rahege councilon e masmono do turburi mi mido councilon bayane neruni nuai junu ferigen gos 4 julai hamiya sateka tevis council ko mani e bilade kola bayan nerifa ingeto e dive rajyege rashu council to mi onnani satek haddi a council onneru satek ashara council ko mi wani e bilade kola bayan nerifa e mane ki council to ge debak of timbak of debay wora gina council to ko mi wani e bilabendo dekola bayan nerifa ehma mi huriya alde mi huriya pressure ge sababun hagigatu ge mi huna ekanta kuri ehma kuriya dembe sawon men kamme kama wana awon me fara veri wamvi awon men engemvi awon men emihun ge tarikha emihun awon men mi ge kuri ge takafa mi sifata ko awon men engemvi e amanat bay nunka emihun ki algon men mi beenuma divehra jenun ane diveh rajye mitanuga gaim kuruma ane gaumiyete gaim kuruma faaluga wakatu kurumunda be em e fursat awon me emihun dige nu ane mi algon dannawani dem algon me hadane kihinetto e swaluga jawabuga demves algon men hama mi veti vidia emmas dos terega mi kuri maseke anikka sama hivvara ko algon me adives e du nudi wanko hama tibe algon me emas kata en kuri damwiye algon men ne vevunu gotakon eya dekola shur faalu kuram wiye sulhaveri kama mi islam dinu ga matiwari akhlaga diverajya gaunu asasige tarahage tereng algon me rayituna lifawa adu fudumuge mi haggu beenun ko sekiuda bil eki eka majdihum beeru kurevenden awon men eggo tegga hivvar kurawashe engeto adi bilawa goi ham awon men emme karin faraveri kama ko belun uriha rayitum ves faraveri kama ko adives emihu amaltaka emme karin lo holuwagen tibe hushiyaro kama ko faraveri wamvi